megalayapost.news. Kalampung Yakura belatip kum ke-6 Meghalaya State Level Muay Thai Championship kabalapan long daga Muay Thai Association of Meghalaya Haindo Stadium Saidan Riboy District kalapoi sakabukut no haka arpoi terik luber daga jingi kun kabaitanat bat kabapan junction haka singi penkut yakani Kalampung lawan bansaki langdo Deputy Commissioner Kariboy Abilash Baranwal rengkat bat ba wanswa nong tudu nong aiktian ke Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association MCTODA uba Angelo Sun Presiden ke Muay Thai Association of Meghalaya lambat kiwe-kiwe pat kit-kot ke association bat kinongkit kamsh nong nasaidan hagani Kalampung ladon halu ars pa san pesan ngut kinong ikura kentup iki samla kan thai bersenrang lambat ki khna ki bidang red na ki district bapher jong ke jela Meghalaya ki blawan bani shimta hagani Kalampung kablane laisngi kajing khun ka bapen khring ba ka dei hapdeng arngut ki samla kan thai hapok countries nem karta hagajing ile kai profit kabalaya khun hapdeng ka ilap deng hun melim na East Coast Hills bat kalfon sarwang nariboy hadin kajing khun ka baitanan ka ilap deng hun melim kala job ya ka profit da ka bapen liem ya kalfon sarwang hagajing khan ponya Takma Kariboy District Kalawan haka kerdan ke Baningkong naka bakur san pesau teli takma ksiar arpo teli takma rupa mat arpo teli takma rnong ki is kasils Kalawan haka kerdan ke baar da ke bakur sau punyu teli takma ksiar lai pun riu teli takma rupa mat arpo sau teli takma rnong ke baga southwest kasils Kalawan haka kerdan ke balai da ke bakur wei takma ksiar ar teli takma rupa mat lai teli takma rnong nakaliang ke association lapun kuburamru da ke basam ya takma syabaro kirang mat kita kura ki bala job haki kerdan bapher haki jingek kibala long hakini gilaisngi of this profile, Tengah siung dari panai kublai ya ki kimi ki kpan jong gini ki para ki jongi ki bapila penslur bapila yo ijngai ya ka jingko jingkia bat ya ka pule puthi ke jongi handman ki para ki jonga ki bai sim benta bat ki balakloi banwan ban pen Sapriang lene ban ai man simro ya ki wei ki district kano gadap bagi jing sokmen ban yo ilei ya ki paragan thai ki wei sim benta shirham hakum kene gaja sport tengadam kit bok kirwiang ya pi ki para kan thai ban senrang ki jonga ba pindang ya syakmat ban telun ya kene gakam bapin job ya gino-gino ki bapidon ke mensim bap pinlopro ki nomra kubor jong kene ke state bei ke jongi ke badang saden apa bon ki jing yele lene khamtam ha ka sport nomor niyong I menta ba ki kun samla jong ke state ke jongi ha ke jaka bagin Simbanta hakane ke jingele lene hakane ke sport penban ke lebon kam hakane jingpeng mobile lene ban kende ya ke video game lene kumta terter na ai kublei kitbok kirwian ya ke isi jong kamua Thai Association of Meghalaya
kabalala man perwandur ya kene ka sport ha kene ka step baik ke jongi wat la dang dak sa den ha gino ke banta hanrei ka bangasnya kuman banong ba ha jingim ke jonga nganong ya pi ngadang yo I ya ke kum kene ka jai game ka ba pelong ha Thailand but first hapo kene ka hall ke jong pi ha kene ka jaka Meghalaya Post.news